Are akhira uji coba meriam pun elaksanaki neng adeeng raja. Tapi amarga para pendekar samurai ria kita terbiasa gunaki meriam. Akhira uji coba pun tak berjalan sesuai rencana. Saampona uji coba lemareh Ecelenaki Katagiri selaku kapten panggil ben para veteran pendekar samurai. Edina para seporia tak setuju mun kotu au bede peralatan persenjataan perang selebih modern amar ke samurai ria ampon toron temoron dari para sepo. Tapi Katagiri dina jelasaki bahwa ceman ampon au be mun pakun ngangkui pedang ben tompek kita depak langsung tembak ben musuh. Tapi dina para seporia pakun mukong sampai akhirnya Sasori pun turun tangan ben akun to Katagiri kaangkui ajelasaki de para sepo. Kaangkui meelang pekele Katagiri de para sepo akhirnya Katagiri pun ngacek Sasori kaangkui alate samurai ben ternyata edina kena Sasori ria ale parah Katagiri. Aria aleng Katagiri senya menesino alias ginina Sasori. Tapi tina sino ngucap kenala torot para sepojia cek kedingaki lebih biasa orang tua. Pakun neku de nilai-nilai seampun bedeh pelambe. Tak usah pikirin pakun terus celenaki masalah persenjataan perang selebih modern.